imbuzi uyibika wena siqu sakho uthi sengembethele ngube emhlophe kwaziwe ngisho ngalena kwelemi moya eyidalweni zakini ukuthi wena usuyinazaretha emveni walokho uyolungisa okungokwesibili kokuthi uhlukana nalezi izinto ushemba angayifuni nakho kuumcimbi ngokwakho kusekumndeni wodwa uzalo ongekho ikholwa ngalolo suku bese kuthi kwesithathu bese kuyilapho kusubungenisa ubuNazaretha ekhaya ngoba ubuNazaretha akufani namanye amasonto kodwa kuyisifungo manje ke ithi incwadi kaNkuluNkulu uma ufunda uDeuteronomy 23 ivesi lakhona ngitheli ka21 lithi uJehova kathokozi ngeyihula uma wenza isivumelwano wasifeza ngoba uma ungasifezanga isivumelwano owasifuma wasifunga kuNkulunkulu uNkulunkulu akathokozi ngeyiphukuphuku nomshumayeli 4:21 naye usho njalo uthi feza lokho okufungile ubuNazaretha kuyisifungo njoba zazisho ifundiswa namhla seyiphika ukuthi ushembe uNkulunkulu zithi Nazareth is a person who has been dedicated to God impilo yakhe yonke inikele kuNkulunkulu manje ke uNazaretha buyigama elithi uNazaretha umuntu ongakuphuza utshwala nongayigundi inwele yayisisuka ke indaba yakho wena usuphuza utshwala ebese uvele udawa kunabonke ithi lesizwe ngize ngibadabukele ngithola ukuthi sebedatukelwa ngisho yilabo abaphuza nabo sisandinda wasimisa esabashiya abephuza ngikhonze ekhaya ngingowaphethe isibongo ngizalwa intombi yakwa Nqube izalwa ngiyakwaDube yakwaDube izalwa ngiyakwaGumede ithempeli semndeni wezulu kumshumayeli uManqele kumkhokhela uManzuza Mahaye inkosi yami uZulu uMbeuza kaPelepele uGologodlwa wonondindwa uma ngiseThekwini mphethe umshumayeli uDumisa ethempeleni esiyavuka 1 ngisonto ePavilion uthi nje uhambe uyokhotha ice cream ubuye ngalinyela nginsizwa yakwaZonto eyintabezana ngoma uthi umfundisi babedudene bezinsizwa bathi siyahamba siyokhetha intombi zaleli bandla yafika yanqaba inkosazana angithi phela ima inkosazana ingafunda ayifuni usowazi wathi ushembe ekhuluma nezingane uyitshela ukuthi ifakaphi uma ukuthi yoba unumber 3 usheshe uyitshele uma ukuthi unezingane eziningi oyisale ngaphandle isheshe yazi ukuthi izokuqale nje idile nezingane oyisale entombini ifake yazi ingabi ingane nama surprise ngoba kwanda ama divorce ebandleni nokudumela umuntu uthi uyala mbambeni izibasho ngisho amaqakala cha inform her beforehand usa nje uyazi ukuthi useleni wathi mayikhetha uLembhemu yanqaba intombi uthe suka basebedawuza iningi intombi lapha ephambeni kwethu bhekenye nje intombi zingangamahlamvu ezihlahla bhekenye wayiseyaqina how wayiseyibona but are you not what you say right le right wayise ekhetha kama iseyikhethile wayisethendleleni ayi bafowethu ngikhathile nje le yangane kodwa ayigcwele kahle kumina ile yana enginqabile bengiyithanda lena into futhi ebuyingqake ngayinemkenge waqanyelwa imkenge nje ukudabuka kwenyawo nje ngane niqaphela imkenge mayithanda lokho ulwa nayo buka nje ama crack nje crack mhlawumbe 2 or 3 nje sokungaphuthela ugana wathi suka wayeseyahamba wayezona kuba kwanongoma waqala ke baba shop ogundini wena wayokwenza umsebenzi kayise wathi nginsizwa mina ngimambana mina ngalandela intombi ezonlakithi inqome wafika wenza umsebenzi
khona inyama notshwala. Sekuvalwa ngisho inkonzo manje nithi nisashumayela enkonzweni kuthiwa asivale banceluza balakhaya bethola ukulala ukuze bezokhuluma abakubo. Hawu kanti iqinisile iBhayibheli lithi amaphupho eniphuphisa wona ulala nje with the sole intention of dreaming. Uthi ngilala liphupha nje bese uzophupha ngoba ulale vese ukhondishile umqondo wakho nemizwa yakho ukuthi ufuna ukuphupha. Wathi kwavele kwadabuka imbiza katshwala yathi nje qheke kwathi utshwala bhubu. Kwaqonda kwena kwafika umthela lapha ekhanda wathi efuke semanzi isizulu lapho laseliphambana ikhanda waba uhlanya. Wasumthatha umndeni wakuba ukumusa kwalunye ugalagala lesiyoni lofukela kuziphathi lathi hayi nenzani ngela sine sephakameni. Ngibona inolaka kodwa ngibona uyise walengane benenzela abantu umsebenzi bathi ubenzela bakwakhe uthi yena konke amaqala wenzile ube neqala lokuthi ethu ushembe ngenhlamba. Bathe bakube imthukaphi ngoba uyiNazaretha. Ebemthukaphi ushembe ngenhlamba ngoba uyiNazaretha. Isathi sayona ukugunda inwele. Uthi ushembe inhlamba leyo bethuka ushembe. Tuyilona qala elikhulu nje bephambana ikhanda. Nabaku nda amakanda bawa sungeza emakaleni wena ngcono kunathi. You are well groomed ngoba ufundile nokudala izinto zamashembe bese ungathi nje imbuzi umuntu obungcono wena la isontweni. Hayi bantwana bahle basezulwini kuthiwa abazali bakhathazeka bayawukalela amahila lapho ulanga phuma siwathe bathi sinankinga Nkosi yamakhosi ingane zethu ziyahlubuka ziyakushiya. Wasethi kunikhathazela lokho bathi yebo. Wasethi ngicela ukubuza lapha kunini ukuthi ubani kunina njengoba ningabasali beingane ongakazi asithathe isikela sibeke ekhanda lengane yakhe. Babheka phansi bonke. Wayesethi nina ke nezingane ehlubuke ngoba wena mzali ofaka ubuNazaretha enganeni wena ongezandla zakho obamba isikelo wayigunda ususa ubuNazaretha enganeni yakho. Sengizokhala kumina shembe manje. Angibuya sengizohlala phansi. Ngibuyele khona otshwaleni. Sithi sizula impandla yenyuka ngamanhlonhla. Lokho kungukuthi ukuqala kuncane kugcine kukhulu. Ingane incane uyibona ngamanhlonhla ukuthi yebo yababa. Khona into ezofela. Sengasho ingoma kaMfazi omnyama ethi le ndaba kaThabo Mbeki khona kuzofela. Kodwa ubona ngamanhlonhla ukuthi khona kuzofela. Uyabona ke bantwana basezulwini lusha bantwana abasha. We are encroaching the festive season. Abantu bazoba excited abanye baphasile. Abanye bazobe beye ema universities. Beye ema college. Kukhona abazali abazonikeza ingane ukuthi yokwenza isitayela inansuka ngoDisemba sizobe indiza phezulu kanjena kuqola amasingili kuqola inwele zemfene. Leze kade ngidlule 320 zenekiwe ngayibuka ngathi hawu ngisuke ngizothatha inwele engazasi nazi nje imisiwe to amagedelo okisi sibekiwe zulayini nje. Kuthiwe iyajatshuliswa hayi usumama wakho nesethi hayi upheleni ngabe siniba serious kakhulu enganeni. Usemncane usayenjoy. Ithi ndoda umshumeli kulenkonzo umgudluko njengabhodi
ephethe inkonzo asibusweni uthi kwakunensizwa eyayinenkinga yengane ingane sihamba nabangane ababi ethi mayikhuza ethi mama miyeke baba usemncane kwathi ngelanga ephuma night shift lo baba kanti uholile wafindwa sigebengu emhotsheni esezowelele ekhaya wayise ekhipha ekhokha isagila sakhe wayisethandaza wathi shembe uNkulunkulu wabantu nanku umsebenzi sengiwuqala cela uqale nami Kona nasasikhathi masekuphethwe uTumbize kwathi uTumbize ubusebenza ayifuneka indoda ethi mama esishembe isimileke njengathi intombazane bani mama sindoda ibisebenza yesiyadala ngesagila kwazabaleka igebengu zawusapha kwaba khona esisalelayo yasimele shembe mambise lo msebenzi shembe mambise yashaya yakushiya kulele lapho yakhuphuka yafika lana ekhaya kwathi ekuseni kwasokala abantu bendawo bathi wemasibanibani wathi ke nizobuka engathi usibanibani ingane yala ekhaya esalo uye lo baba wahamba ubaba eyobuka wathi mayithola wathola ukuthi ingane yakhe bengaboni phela bokusebusuku wabuya wazothinta unkosikazi wakhe wathi wena wawuthi angiyeke isencane ngihamba kuyidotha uyidathela emhoshini ingane engahloniphi isana nina ayibulawe kuqala kuncane kugcine kukhulu empandleni yamahlamvu uzobe uphuza ngokhisimuzi wena khisimuzi wena zokutaka wena sokuhlangana nomama nje sekukhulumela into engayizwa esenomusa omkhulu mama ngoba lo mama ngijwayele unyaka wonke kade ngimbona mntakamkhulu hayi lo mntakamkhulu ngathi usu exaggerated yini usunotshwala bathi for the time being ukhisimusi uyozisola wedwa ukuthi vese ngine right yale nto ngiyenzayo ngoba bakhuluma kuqala bebethi Shumayeli kusho ukuthi ke mina ngithatha kulezi ndawo zabo ngoba bona bebengashumayeli injani indaba bantwana bahle basezulwini uthi umfundisi umhlongo osanda kuhamba emhlabeni wayiphatha inkonzo ethempelini lasemseni lapha ngamagodode eMayville uthi zake zahamba intombi zaseNazaretha ezayifaka ama-hairnet zimahwanqa siphuma emzini wasekuphambeni siyethekwini siyothenga ubuhlalo wenkosazana yini akwazi ukuyenza ngezandla zakho uyinkosazana enjani wena ayikho nje into yakho omunye umuntu uthi angifundisa ayikho nje into okwazi ukuyenza nje uyihlalele ngezandla uyenze ngezandla zakho yikho lokhu wehla kwenyuka uma usemhlanganweni uhamba ubuke izitolo wasiza nobaba uthi ngwabhala ama-TV unohamba ubazi icuku uyintombazana oyibona nawe nageni uhlangana naye ekhoneni esipholi uhlangane naye esathi uhlangane naye nawe phezulu uyawubona ukuthi ibhasi yasemkhumbane intombi ifanele ibe grounded uyicinga uma uyifuna uyicinga phela uyifuna hayi intombi eyinxaphanxapha fana nokuganwa intombi egcwele ku TikTok edume kakhulu sukuyifake ke uyicele ngakho kodwa nje kudume ukuthi inkelele engathi ucele ikhasi lomqwabaqwaba zahamba intombi zaziyothenga ubuhlalu eThekwini kwase kuqhamuka insizwa yasezondoda awunazo zakwashembe madoda yesiqhavuna iqhavuna intombi lapha esihlakaleni yathawuke enkonzo ngiyakwashembe kuthiwa ziyahlonipha yasithi intombi yaya ungiyeka wena intombi ke ephilayo ubuyibamba ngesihlakala ngisho uqinisa kangakanani mayithi imini yahamba ishelele ngisho ukuthi uqinisa kangakanani ihamba imini intombi leyo kodwa ungeyo intombi uma ukubamba esihlaleni waqinisa uma ukuthi uyadlulundela imini yabisha ngoba ikhomba ukuthi uyabhukudwa la sempuleni bantwana bahle basezulwini zabuthenga ubuhlalo intombi
Sasa siyabuya sisemzini wasephameni bathi uhamba hilela ulangaphuma sikwete bathi uhamba ngumjiko ukhwetha bathi washesha ngamandla wayoma esangweni ngesikhathi zehliswa imoto esanephameni wathi ningabe nisangena ninokuyindoda lase ziyakhala ingane wayesethi cha mntanami esho kule banjwe indoda eThekwini awaliwa lapha ekuphakameni kuphela kuzobiza umhlambululo aphume ngalapha ekuphameni eze lapho ngaphandle afika kuhlambulule asusa isandla sendoda kuwe benxa ukuthi lento uyayikholwa yathi noma isiphumile isihlanjululiwe kodwa yathatha ipot scraper isitulo esimadala yayigeza yona yazi yayilimaza kwavela isikhumba simhlophe ithi yayisusela nayo isandla sendoda yikho phela intombi yasephameni ayikhawula nkosana yabo lezi intombi enekhawula lokunithi uyofika kwenza ukuthiwa wena engananga wavuma ngoba ukukhipha kwentombi isandla ikhawula ensizweni ukuvuma ukuthi yakugana sengihlala phansi ningixolela ikhehlela komsweni kwakusemzini wasemmelebeleni kuhleziwe wayesethi umfundisi Magwezwa Sonyazene ngesivuselelo umthetho wenkonzo wayesethi khona yini reception kuleli bandla wabuza lo mbuzo waphendula angiyike lapho doze ngisondwa abantu bathanda ukuyokhahlela ngamaqala uhlehle uthi ahlehle nayele uphinde ubuye nekhahlela ngekakala uphinde uhlehle futhi uthi kukikizwa ke ube silima ke lapho wena siyathatha insizwa ngaphandle sithi yona atasibizele yona le sithi mayithi bombe sithi pa mani makhosana mani sengiyahlala bantwana bahle basezulwini uthi umfundisi inkosi ubombela kwakuthi intombi imisina kwakushikhahlala kamsweni intombi imisina isiniswa omama imigana uthi babilanga ngakuvala lokho ngesathu sokuthi abantu basezweni babuza bathi intombi enjani esiniswa omama wayikwenza ubaba lokho ngoba yayisuka isihlanganisiwe yabeka isandla sendoda ngathi lohlokilo liyahlangothi wathi kodwa manje siyokhipha imali yenhlambuluko ebese ikwazi ukusiniswa zintombi ake ngibuze ke nkosazana kade kukhethwa manje nihagana nabantu kade bekhetha kade ezokhetha lo ningabangani balo senishutha naye nani seniyambamba niyahagana abanye bebeze bequkulwe nikulethela ubundindwa lapha enkonzweni ngoba lento yokuhagana ubambana nendoda wenza umfanekiso wokulala ukuhlangana kweyifuba iganga plant esodwa ngoba intombi akuthithana nensizwa kuthithana ngoba seyigana kuphela Nkosi bosene kuzweni kuba ukugcina ingane zami esezobuyela phesheya kweyilwandle lo mlungu wayesebuza umama wakwakhe wayesethi mama la madoda amabili ayizalana ekade sebenza la ekhaya azashonela la ekhaya sawangcwaba la ekhaya ngabe ayingenabantwana na uthi unkosikazi womlungu ikhona ingane encanyane umfana eyayikhange ngifike la ekhaya izobheka lo baba nalomkhulu besithi lo baba uyise lona ngumkhulu wayo wakhathazeka umlungu uthi wayesethi umlungu ayicingwe lengane baze bayayicinga belungu lengane baze bayithola uma sebeyitholile baze bathi mfana umkhulu wakho nobaba wakho basebenza kuleli plaza isikhathi eside kaze sibenzele into enhle ngakho abazali bakho sifuna ukubenzela into enhle sifisa ukubakhandela indle enkulu eyistezi noma sebashona kodwa kuyohlala wena njengoba silapha insizwa zakithi ushembe kadabukela ngathina wadabukela obaba nobaba mkhulu bathi abelungu sidabukela uyihlo noyihlo mkhulu ababesebenza lapha ekhaya kaze sibenzele into enhle silapha ushembe wadabukela obaba nobaba mkhulu
Uzunokugcina ubaba sezohamba uyangibiza uthi mfana lapha ekhaya kwafika ugogo uMadube ezogana ukhokha uMaqakela ubaba mkhulu wayefuna kube nokuNazaretha like kodwa ukhokha akakumukelanga nomkhulu ubaba wethu akakumukelanga nathi asikumukelanga ngokuNazaretha ngakho ke sesishiya kini ijoka umfana ngoba umakhi sitshela ukuthi kudingakala ini wasebala umfana bathenga yonke imaterial abelungu bayishiya kumfana bathi sisaya phesheya umfana mayibona usimende ugcwele indlu waseyaqala uyawudayisa saphelele kimi usimende wathi kunomshado laphana eNewhall khona ihall lapha esikhawini lokwathiwa iNew Hall lingaphekwa 10 years la khawini lokwathiwa iNew Hall wathi kushadwa ebusuku wilo mshado white wedding wase kuqhamuka ingane iphethe umntwana nje osemncane okubona ukuthi kusemanzi eminyango kwakumiswa insizwa ezayinengalo impela zifaka amasudu wathi mayingena lo sister sezimbuza ukuthi sikwenze njani wayesethi cha ngizomisa umshado ngoba lona ogani wawo lana nazi ingane kayoni zamqukula lezi igora asaphelele namasaka kasimende wase udayisa lo mfana usimende wase kusala umbalo wase sikhanda lesi siteze sefaka inhlabathi beningi wase sikhanda wasiqeda babuya belungu phesheya uma sebebuyila belungu bathi cha ke mfana ke hayi ngoba isiteze ususakhile lesi siteze ngesakho kuthi ababona ubuso buthamba kutshengisa ungajabuli ukhona indawo esothi mase sifika kuyo ngale kwelizayo sethi ushembe ngena la yangaleka kithi ekhaya komama kwangwane yathi sigula lensizwa yathi hayi anibize nomzala bangibiza ngase ngifika yayisingange insipho yabona isunlight masizophela ithi lensizwa ngizala ngiyabona ukuthi sekuseduze ukuthi ngihambe kodwa ngicela ukushiya lelizwi utshele wonke umuntu omfana lelizwi alazi mina ngikuliswa ingane ekomkhize ngayitholisa umntwana uthi lefana ngizengayifonela lengane ngikule ngasinde ngayibuza ukuthi kanti indaba ithi lengane ubaba mzukane mina engeyimulisa wanquma imbuzi wathi umfana yokwangizalisa ingane angishiye uyophelela ezandleni njengensipho hawu nsizwa akithi hleli phambili namhlanje ake nifundele incwadi yodwa insizwa akithi amakhosi okuqala isahluko sokuqala ivesi lesihlanu ayike into insizwa zakithi njengokuthi yonke into kufanele esontweni kodwa ayike into embi njengokuthi yonke into esontweni kufanele kuze kubone wena ukuthi yonke into iyakufanele uthi mangakagidi mina kwagidwa uzithi izinto mangakahlabeleli mina kwahlatshelelwa ayike into ayinkinga njengomuntu osayibona ukuthi yena into ethize imfanele esontweni sikhandayo njengoba sila umbuzo uthi lendle engikhandayo amasaka kasimende aphelele mzukwana ushembe sethi ngena la hliziyo yami yojabula hayi amakhosi okuqala isahluko sokuqala ivesi lesihlanu bona umuntu akayibona izinto zimfanele amakhosi okuqala isahluko sokuqala ivesi lesihlanu uDavide inkosi kodwa lensizwa yayisibuka ukuthi ubaba uyofanini ngithatha isihlalo hey bakwafika insizwa ngalena etempelini langakithi yasonta nje amasabatha amabili amathathu yasiqonda kumfundisi yathi mfundisi ngiphuphe kusuku ngifaka ingubo enomuqa Nikeni sheshisana ya khuluma wona uAdonija indodana kaHagithi uAdonija ezalwa uHagithi umama wakhe loyo indodana kaDavide le siphakamisa hey wayiphakamisa yena ethi mina ngiyakuba inkosi awuphinde lapho mina ngiyakuba inkosi safika kwelinye itempele elingale ngakithi ekuneyimangwe makuyisikhathi somangwane ukumanga uqathaka nje nihlezi uqathake kanjena ithi lensizwa kwakufika inabashuka nje ithi lensizwa alalela ke mfakazi yabona nje ubanifikela umthandazo uzofundwa yimina vele umshumayeli usemdala yimenzo bomshumayeli la ngohamba kwesikhathi akekho umuntu osenkingeni njengomuntu ayibona kukhona into emfanele esontweni wazilungisela izinqola nabakhweli bamahashi walungisa inqola walungisa abakhweli bamahashi
kwashona indoda ngapha kwesakamthethwa ithe isishonile kodwa kuletha ikhwama zemvunulo nezinto zawo zesonto zaseyibhekwa lana babethi bavula obaba indoda ibe umshumayele mabevula kuphuma ijasi labavangeli basondela kumama bathi mama kwenze nje uthi mama cha wasala mswane kuphi wosibani bani nabantu abangamashumi amahlanu kugijima ngaphambili wayesethatha abangani bakhe abangamashumi amahlanu basebegijima phambi kwakhe ayikisizwe ngavukela umshumayele esontweni ingenawo ama-supporters uyise wayengamkhuzanga nakanye wavela ubaba wakhe wayithulela uthi lo mfana kubangani bakhe angazi ubaba kasahambi ngani uyambambezela wenzeleni lokhu na uthi uyise ngeke ngize ngimbuze nakuthi lento uyenze wavele wayithulela uDavide futhi naye wayemuhle kakhulu nanso-ke itenkingi inkosi ibuzise khona insizwe ngibe namabhesha awu-10 faka ibhesha wesha izulu lina hayi ngoba thanda ukuvunula yathena izizwa lapha ngeke ngisho vakwazi uyazi lapha yathi ngeke mina sengilekelela umshumayeli iminyaka engaphezu kwe-15 bese kubekwa lo sengilekelela umshumayeli iminyaka engaphezu kwe-15 bese kubekwa lo ngeke kwenzeke lokho ayikithe inkinga njengomuntu oyibona efanele ukuba yinto ethize esontweni indaba isendlini engiyikhandakho uthi babilanga ngelinye ilanga ukhona indoda lapha eBhayibhelini eyaphula umthetho kaNkulunkulu kodwa iphathisa umthetho kaNkulunkulu uthi babilanga thina boshembe sasikhona yangcwatshwa le ndoda waqedwa wagqitshwa kuthe sekugqitshiwe thina boshembe sasesibuyisela umphefumulo esidunjini sakhe uthi impethu zamuhla ezwa waze waphela zimudla ezwa kade ngifikelwe ikhehla lapha ekhaya 102 lithi awufakazi mfana ngicela ungenzele isihlangu ngizokwenzela ubaba umsebenzi wakhe kodwa khona umfana ade efikile ezongixoxela indaba ebuhlungu manje ubaba walo umkhulu wakhe lo mfana wayikhula nobaba wayigcotshiwe kodwa ufike kulensizwe wathi lokhu wahamba umuntu wahamba ngesikhathi sewuka lokhu wahamba kasukile ethuneni ubanjwe insizwa angayanga ukwencwaba angayanga nje ukwencwaba isishonile uma bembuza ithi lensizwa ngathi embuza bawuthi ngoba ngani mkhulu lensizwa uthi sasingezwani khona umuntu okehlupha esontweni efuna ukugcotshwa kwakhona ekanga sizwana nabantu nasemphakathini kazwana nabantu nasemsebenzini kazwana nabantu esontweni efuna ukugcotshwa kodwa uthi umzala into engikhulisa ingane engayizalisa igida ubaba wayomzukwane emulisa wanquma imbuzi awazi nawe sizwa ngithi noma yanqunjwani kubo umbuzi uthi ngashupheka kangaka kathi ngiqashwa ngapha ngaqashwa ngapha ngisho ukuthi ngilamula abantu beshane phela beyeke beshane mina awazi noma yanqunjwani imbuzi Shumayeli wenkosi siyabonga baba. Sibonga nje nalobu ubuhle sikubona kule ndawo. Wathi baba kimi emzuzwini yokugcina. Wathi mfana wami hamba ungiyele esontweni. Ufike esontweni uhlala emuva. Ngoba mawuhlezi phambili bakwabheda abantu bakukhomba ngempilo emhlanje. Mawuthi uyabheda ngoba bekuvezela amazinyo beze bengathi bayakuthanda. Wathi uyoziyolala kwamhlaba ngeke ubone umfundiswano wabantu bebakuwasemuva. Ngafa. Sengathi sizobe singahlala nje emuva sikhululeke. Omunye ukeze eqhoyise ngenkomo engangezinyane. Sesithi uyakuvula iwindi, angazi mina iwindi esontweni likuphi. Khona nisizathela iyavulwa next year iwindi. Baphathi beNabachu ake nitshele yini iwindi esontweni. Bathi kuvula iwindi. Next year sebazi nanesikhathi wa next year. Kuvula iwindi. Awucabanga lento ingenele ngewindi khona incwadi ethi ongangeni ngesango awusho fakwazi thini into ongangeni ngesango uyini bathi kuzovulwa iwindi esontweni zizongena ngewindi lona uzongena ngewindi lo uzoshona umuntu angezwani naye bese ngabe sawukomncwaba uthi mzukwane kuhambe yena uyolala ethuneni kophela iminyaka engama50 engasukile ethuneni wayengene ngewindi. Ngiyatholisa ukwelula Nkosi busisene kusweni.
ukuphakama kwami akube kuhle kwabayingcwele. Hayi. 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 Cha. Manazaletha amahle enkosini. Kumnandi kwaseKhethokuhle. Ngoba sihlale ingane zaseKhethokuhle ihlangane ngamakhanda. Ebese zenza izinto ezithi asibe nje. Ngiyafisa nje kakhulu ukubonga abantwana beNabashu ukuba bawubona umzi waseKhethokuhle ufanelwe ukuba beze kuwo namhlanje noma babuke bathi ayi ake siyokhuluma lezi indaba kaShembe emzini waseKhethokuhle. Ngiyacela abantwana baseKhethokuhle ngicela sengathi thubunye bungahleze bukhona uthi okungenzeki kwenzeke. uNkulunkulu angasenzi sidungeke asenze sibe banye njengesidabeni sithi khona umnazaletha kabe munye. Ngane zami ngiyabonga sibonga amazwi abantwana esenisiphe wona amnandi kangaka. Ngilokho ngibheka nje ngithi awunazi isikhathi esihamba kodwa ingane vele ishaye into nami ngibone sengigcina sengihleka ngithi ayi sengathi bangabuye baqhubeke. Ngane zami uNkulunkulu azanibusisa.